ti si uspio, jebi ga, prestavi se javljati za riječ, ono. Ako si uspio, daj ga sad popuši još jednom i zašuti, jebi, mater, Ja snimim jedan video o heklerima, ljudima koji dobacuju za vrijeme šoa i mojim reakcijama. Prvo, molim vas, subscribe-ajte se, meni će biti drago ako se subscribe-ate i lajkajte video ako vam se sviđa, komentirajte šta vam se svidilo, šta vam se nije svidilo. Sve je džabe, to je jedini način na koji možete podržati ovo, pa podržite, meni bi bilo drago. Ja ne volim heklere, ja nisam ljubitelj heklera, iskreno nisam ljubitelj heklera. Ovaj slučaj bio je to show Zovu nas Bosanci, već prije mene kolega Admir Šećkanović je nastupao i on je već uplitao se u razgovor sa dotičnim mladim gospodinom iz Mostara koji je tijekom razgovora sa kolegom Admirom napomenuo da je popio već preko litre piva i u principu da je pijan. Na drugoj fori, druga fora mog nastupa je bila kad je spominju se gloginje i narodna izreka lako tuđim kurcem po gloginjama mlatit i o tome je fora. On je odmah počeo javljat se, jer jedna od stvari koje ja kažem je da ne znam šta su gloginje. Pa bilo ti 15 puta lakše uzeti svoj kurac i mlad po tim jebenim gloginjama. Evo, čovjek koji je popio jednu pivu maže, ne, nije istina, ja sam mlatio, šta misliš zašto volko pijem, jebo? A šta su gloginje? Reci, ajde, pita nas mala lekcija od pijanice šta su gloginje, reci. Isto oko drača, samo 2 puta gore. Ja ne znam ni šta je drača, jebi ga ja. Sad sam rekao da sam iz Banja Luke, meni ne rastu ni gloginje ni drača, ono... Stara, brate, drača ti je ko ono što Isus nosio na glavi. Ono što je Isus nosio na glavi. Ono što je Isus nosio na glavi. Znači, od lupanje kurcem po drači. Znači, ti meni hoćeš reći da je lakše lupat tuđim kurcem po onome što je Isus nosio na glavi. Mislim, i taj Isus svašta trpi u pičku materinu. I onda tu nije stalo. Ja se ružno debljam, ja kad se udebljam, sad nedavno ima unutar zadnjih godinu dana onom keto dijetom, uspio sam smršati 15 kila, ljudi. 15 kila. Hvala ti. Uspio sam ti 15 kila, rekao bit ću toliko pristojan, uzet ću ove upute, pročitat ću šta kažu upute. I tamo sličice objašnjavaju kako se treba ponašati. I sad čitam ja to i opet sličica kaže u slučaju nužde. Kaže sličica u slučaju nužde, kaže treba glavu duboko među koljena zavuć. Duboko! Reko poznato mi ovo. Iz puberteta. Mnogi su pokušali, niko nikad nije uspio. Postati seksualni perpetuum mobile. Da, dobro, ti si uspio, jebi ga, prestavi se javljati za riječ, ono. Ako si uspio, daj ga sad popuši još jednom i zašuti, jebi, mater, Dobra stvar je kad kad ti nedvosmisleno shvatiš da publici hekler ide na živce koliko i tebi. Savica je bolji kvart, jednostavno bolji je kvart za dijete, bolji su park, bolje škole, bolji vrtići, Peščenica je tu lošiji kvart. Evo, i njemu već ideš na kurac, jebate. Ko da psa imaš, a ne dijete, dobro, jedemo, Miša, da... Tu sam se bio pravo raspizdio, pravo. Stajao sam na pozornici i mislio si, pička tebi materna. Dijete mi diraš. Šta da ti kažem, ono. Ali dobro, ne znam više šta sam pričao. To ti je tako, kad čovjek popije malo, tek mu sutra kažu bio si budala. Ali dobro, nema veze, aj nemoj više dobacivati, bit će nam okej, ono. Može? Bravo, hvala, evo jedan aplauz za njega, neće više dobacivati.
Poslije šova ljudi mi dolaze i govore, išao nam je na živce, propaštava veče. I uvijek mi je ta dvojba bila, da li nešto spuštati. Ja često pokušavam ignorirati, puno tih njegovih javljanja, ja sam to ignorirao. Neko dobacivanje, jedna riječ, dvije riječi, prešuti, ide dalje. Izbacite, ti nešto pričaš i izbacite. Izbacite iz takta, ne znaš više, ne iz takta, baš iz takta te izbaci, jel imaš neki ritam, nešto govoriš i totalno te trzne. Sad njemu je to zabavno, ali meni nije. Imaš izbor, sa heklerom imaš izbor, hoćeš ga ignorirat, hoćeš ga vrijeđat, hoćeš ga zajebavat se s njim, upuštat se u neki razgovor, ignorirat, to sam već spomenuo, ili ovo za što ja u buduće se planiram odlučivat, a to je lijepo zamolit, aj šuti. A ako neće, aj napusti prostoriju.